Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat baka net foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. SAILUNG य़ALONG kelara ikan nam LAHDUH hak limpung ilekai final First Division Football Tournament kabla tipkum katen CHATISTER KHARKONGOR Memorial Trophy malah penyai daka West Jaintia District Sport Association hakyang nang ba stadium hakas ni satjan ka khat khandai teri unai wing ar hajar puar ya kan ikan limpung ilekai lawan penha perda da ukhun jong ulit CHATISTER KHARKONGOR uba finally pariat General Secretary ka Meghalaya State Olympic Association Ubalong Ru Associate Vice President Jongka Athletics Federation of India ha ka jingdan lang MLA ka Jowai Wailat Miki Shila ki dikhot ka WJDSA bat kiwe ka SAILUNG YALONG kala job da shigo lanot persya ya ka muklaraj bat ka ni shigol kalawan ha ka extra time kata ha ka minute ka bashi spa khandai Now is our West Jaintia District Person orang penam nagasnya mereka jinsa kan boleh upaya nak kaya baju kublai di Cibon nama dalek di kam penembrom upaya ini dan kaya yang tinggal ujungnya dua rakyat tu pergi nak pulau yo hantam mah kemen pulau upah orang kian nak kembali kemudian tidak juga nanti cak kia boy style ni orang ajak untuk main football ini dengan yang MSA lah jo itu lagi tu amah tu bukan ini wah dia pun bukan sistem kami yo pesai lah kan nama jenisnya sup insin tidur kita yang di kaman pun ke sport. Jadi dia memang nampak penting sisen di kebelai orang yang lang ini kilometer ini kalau kita boleh kita buat jejak kebelai sini. Kublai Cibon sir, congratulations. Kublai Cibon ma, congratulations.
con nữa nào. Beautiful.